idlozi uyalichazela ukuthi nawe ufunani ayikho likhethile ukuthi ube igojana lalo so alingakuthathela impilo yakho bese sekuphila impilo yalo ingakho manje ubona abantu hayi mina idlozi zami alifuna iperfume hayibo likutheni malikutshela ukuthi alifuna iperfume awuyisebenzisi imithi ephakeme kangaka masaphuma ephehlweni kepha manje ubona na kuma TikTok bapostile amagono bapostile abo in mara umuntu una 2 months aphumile so ingani ibhizinisi bagceka ukuthi umuntu othwase manje in and ekugcineni impande yi1 mangithi impande ngisho imithi yokulapha sekuya ngakuthi uyithaka kanjani ngenini so manje maselivuka lekhehla likhuluma izinto ingani ibhizinisi bagceka ukuthi umuntu othwase manje in and ekugcineni impande yi1 mangithi impande ngisho imithi yokulapha sekuya ngakuthi uyithaka kanjani. Sanibingelela siyanamukela ohlelweni lethu le-Ecopoint TV i-The Call. Lobingelelayo uxwana umfokambatha ke ushoti uMatinda Sinqamsodidla manje banogwatsheza icolo umthetho yakho udakhela ucatsho ukushaya undaba ezithi umthiya bukele Ecopoint TV ungakhohlwa ukusubscribe ukulike ukucomenta uyazi ukuthi ukusibeka kumaphamathuba omsebenzi. Angihambe ngedwa namhlanje ke bafowethu nginiphathele umkhulu uNkanyamba kodwa omunye kwafika la ohlelweni kodwa mina ngiyaqala ukukhuluma nomkhulu ngizothatha nje ithuba ukuthi umkhulu akwazi ukuthi angibingelele bese kwazi ukuthi nana nibingelele asho ukuthi yini la kasiphathele yona namhlanje. Mkhulu sawubona sekubingelela ohlelweni lethu le-Ecopoint TV naba ababukeli be-Ecopoint bafuna ukwazi ukuthi namhlanje umkhulu uNkanyamba ubani uzokwenzani. Thokozani mkhulu ngithanda ukubonga ngokuthi ningimeme Thokozani emakhaya ninjani ngiyathemba naphila onikhuluma naye uThapsile wakambathi Sibongo ohambe waba igojana likamkhulu uNkanyamba okhule khona eWhiteville kepha ivelaphi yami ngibuya khona eNelspruit ngafika ngaphejuzi ngokuzokhula makhosi. Thokoza mkhulu ngiyeza ukuthi namhlanje ke babukeli niyeza ukuthi ngiphethe udadewethu ke ushanda udaba ezitha ke lo ola eceleni kwami umthiya njalo inkabe yodwa isise sisodwa kumnandi ke sizokhuluma nje kamnandi sibuye sifake ezomndeni mkhulu ngiyacabanga ukuthi ngiradi mangithi mkhulu Thokoza right kakhulu mawuthi mkhulu. Okay ngiyacabanga ukuthi uke wafika la kodwa wawungekho ngaphansi kwesandla sami wawuphansi kwesandla sikamkhulu uGabi kusho ukuthi ngizocela nje ukuthi mhlambe sikwazi ukuthi mina ngazi ukuthi ubani nababukeli abalandela mina bazi ukuthi uShandu namhlanje uphethe ibani so ngokuhlehlela nje emumva ngizocela nje ukubuza ukuthi mkhulu kahle kahle wena ngokomsebenzi wakho uyini ke wena unyanga noma uyaloya noma uyalapha noma uyisangoma makhosi. Thokoza. Thokozani ngumuntu engithanda ukuzibiza ngomlaphi wendabuko noba ebungomeni ngiyangena ebunyangeni ngiyangena nabu sebuprofitini ngiyangena kepha into engisebenza ngayo kakhulu ngisebenza ngesiprofito nangokusiza abantu ngibhula kakhulu phezulu kwesimo samanzi naphezulu kwesimo seinhlolo ukuphosa amathambo ngumuntu osebenza kakhulu phezulu kwesimo sokulapha kakhulukazi ngisebenza ngabantu abangabantu besilisa amadoda yibo abantu engathi ngikhona ukusebenzisana nabo kakhulu kubalapha sukela eindukwini zabo ukuhamba kulapha konke ukuhambelana nempilo yabo bese yebo ngiphinde ngisebenze nangabo mama kepha ngibi kakhulu kubo mama ngiba kakhulu kubo baba phezulu kwesimo sokubalapha izifo zabo ezihlukahlukene esisuke sicondane nazo. Makhosi. Thokoza mkhulu uhambo lakho njoba selukuhambesela kufikisa kwekutheni ube umpetha nokhokhovula ngalendlela osuyiyo osukwazi ukuphilisa ishosha ulapha abantu abagulayo. Makhosi. Ngaphambi kwalokho mhlambe mkhulu noma sontshikazi kwakunjani izimo nama challenge mhlasimpe uhambeni lakho before ube no ulithathe ulimukele ubiza ukuthi sengiyalithatha kodwa usaphila normal njengami ngoba ngumbathi kwakunjani mhlamba azange ukuhlukumeza. Ohambeni lami ngaphambi kokuthi ngiyithole ngizazi ngoba kukhumbula sicale la maybe kuma generation ayi2 wasekhaya sengisho ukuthi phezulu kwagogo nokhokho akekho umuntu owathwasa
lento le yafika iyinto entsha kimi ukuthi ngiphupha amanzi ngiphupha ukuthi noba kungathiwa ngizoxoxela ugogo ekhaya ukuthi ngiphupha ukuthi nokuthi ugogo akwazi lokho ukuthi kusho ukuthini. So kwabanzima kakhulu ekukhuleni kwami ngale ndlela yokuthi ngagcine ngumuntu ozibandlululayo mina. I remember ngimuva out ekhaya at the age of 22 ngenxa yokuthi ngingakhona ukuhlala ngabantu kepha ngingazi ukuthi yini lengulo engiphethe kuyenzakalani ngami because bengumuntu ohlezi emotional, umuntu ohlezi ethulile, ngize ngipendeke kabi kube ngathi ngumuntu ongathanda abantu okanye ini kanti bengumuntu nje ohlezi eyifuna ayiwani. Ngahamba ngafunda isikolo ngaqeda ngathola ukuthi ngumuntu engathi ngingahlala ngiyi-one ngibe nespace sami ngiyi-one because ngifila ngathi omunye umuntu akangi-understand ukuthi kuyenzakalani ngempilo yami. Ngamuva out ekhaya I remember ugogo angibuza ukuthi njengoba uphuma uyohlala uyi-one umncane kangaka ngicela kungabi khona ukuganga okugijimisile. Ngave sengathi ngizoyiphatha kahle gogo ngikepha ngathi uma ngiqala ngifika emcashweni kula kwaqala khona umejiki ubizo lami selungicindezela kakhulu kepha nami ngaba ulo muntu lo uyazazi angithi thina masisabaleka lengulo sithi sinesithunywa. Ngahamba ngayokhuphula isithunywa sami ngoba into zami bese kuwesi izinto eziningi bese ngizibona physically zenzakala physically njengomuntu othi ngiphuphe ngisemanzini ngivuke ekseni ngibona kumanzi phambi kombhede engazi ukuthi kenzakalani. Ngomuntu ebengathi ngilahlekela ingqondo nje nangemopho bongangithola ngimopho endlini makungathiwa kuyabuza ukuthi kenziwani ngithi akunamanzi laphansi like ngifuna ukusula like cishe kwangilimaza kakhulu engqondweni because bese ngizibona ngumuntu ongathi ulahlekelwa ingqondo. So ngaqalwa ngathatha uhambo lami phezulu kwesimo sokuthi ngiyokhuphula isithunywa noba ngumuntu onesithunywa mina. Yeah. Ngahamba-ke ngaphahlisa ngangena emzini ngafike ngabachazela ekhaya nhlanhla lelo idlozi la ngiphi umsebenzi ukuthi ngikhona ukuphila ngenze zonke into zami. Ngangena esithunyweni ayenze ngithe phehlweni ngangena eladini ekukhuphiseni iladi ngalikhuphukisa iladi ngathi ngisemaphakathini kwakhona kula sekungivelela khona ukuthi nginanobungoma ekumele ngikuthwasele. Ngazama ukuthi thi ngiyenze lento kube into eyi-one khona lapho kule khaya bengikulo ngacela ukuthi ngicela ngisale sengena nase phehlweni ngiyenza konke ngifaka uidumane ngempela ngaphahlelwa ngafaka udumane ngishaya igobongo mangishaya igobongo lingavuki ngitshe ukuthi khona into wrong mhlambe mina engiyenzayo or ini khumbula ngapha anginalwazi oluphelele. I remember before ngizongena ephehlweni ngathola omunye umfo ngathi ubafo waseSwazini kwaba umuntu nje ukuthi ngithatha amanamba wakhe ku TikTok siyicocela angichazela ukuthi makuso yenza so makuso yenza so njoba ngizongena esithunyweni mangiphakathi ngashayela igobongo ngithi ngiyalishayela ngavuka igobongo. I remember ngelilanga ngilele khona lapha yakwafika ikhehla nje la ngikhahlela ekhanda lathi vuka okuzele la yilokho ofike ngakho okunye nokunye akusuka okuzele la ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi abatho ngala ekhaya bese wangibonisa ukuthi cha ufikile la uzokhuphula isithunywa kuphela shuthi uhambo lakho lisasekhona. Ngacabanga ukuthi hayi kushuthi vele izinto zedlo zanginazo ngathiwa ngayenza isithunywa ngaceda ngabuyiselwa ekhaya. Mangifika ekhaya ngangeniswa ngaphamisela amaladi ngasebenza maybe ngasebenza 3 months after lapho kwathula kwathi tu sekuthulile endumbeni sengiyayibuza ngiyayiphendula ukuthi kanti kenze njani kwaqala amaphupho ke sewabuya ngamandla ngiphupha ubuhlalu ngiphupha zonke lezi zinto ngiphupha sengithwele ukufa kwami manje ngithwele ukufa kwami ngelanga lami lokuthwasa kepha bengingana understanding more. Ngaze ngelinye ilanga I remember ngi-off ngavusuka endlini ngaba bengingasi umuntu wabangani ke bebangihlula ngaba umuntu othi ngishaya iround kunini ngihlezi kulomuzi wabantu ngaze ngife. Ngashaya iround ngalandelwa kwavela umunye usisi nje ogcoke i-red skate emva phambi kwami ngingazi ukuthi uqhamukaphi ngabizi ngihambe emva kwakhe wangena komunye umuzi omuhle nje so mangithi ngiyamhlola sekanyamalele ngathi hayi okay. Ngaqala ke futhi ngaba namaphupho kanti la ngelinye ngathi ngingene la ngiyobona ukuthi kuyenzakalani mangifika khona kanti ikhaya labantu abakhulayo edlozini mangibheka so mangifika ngiyacakeka because lendlu the way bese ngiyibona ngakhona ngasemaphupheni akusiyiyo kepha into eyangenza ukuthi ngigcine ngibona ukuthi ngila ngikhona remember ngingena eroomini la kuthiwa ikhishi lamathokoza khona ngabona la bekuneshimili khona ngichazela ugogo wakho ngithe yazi kudala ngibone kuso wathi mntanami kudala bekunjalo kanti bengithunywe ukuthi ngizokhuliswa umntwana lapho ekhambe kwaba ugobela wami namhlanje. Yes. Jo.
hey yazi ngavele ngathuka ngaqhaqhazela mkhulu yazi ngendlela engikuzwa ngakhona ukuthi uhambo lakho laba ngalendlela olaba ngakhona ikakhulukazi uzizwa engathi ulahlekelwa esinye isicu somzimba kuyingqondo. Emsebenzini kwakunjani ngaleso sikhathi wawusebenza noma wawungatohozi? Ngangisebenza and ingulo yangibamba sengingenile emsebenzini and mind ube ngisebenza inhlobo yabantu engasho ukuthi amandiya abahamba bangayi-understand lento ngenxa ye-personality yami bangiyekelela kwaba khona abagcekayo kwaba khona ebabonayo ukuthi kunengulo because khumbula if umuntu oziphilela impilo yakho hlezi uzigcokela lipstick make-upile ngakusasa khona mawucale sovuka ile ngulo because le ngulo uzalwa nayo kepha kunesikhathi sakhona la ikhula khona ethi manje sengifuna ukusetshenzelwa hamba uyothabatha lo bukhosi ophiwe bona. Uyazalwa ayikho into ekuthiwa ikufica maybe somdala or kanjani cha impawu ziba khona sukela usazalwa ukuthi wena wokhethekileyo ukuthi kumele uhambe uphathe lesikhwama kepha ayifiki ngaleso sikhathi leso ingakho kuphuma kancane ku-topic ingakho ngithanda uku-advise abantu abaningi ebayibonayo ukuthi akhona amaphupho bayabona ukuthi akhona amaphupho ukuthi kumele bathwase kepha bona bagijimela ukuthwasa kepha bangakathunywa ukuthi sekuyisikhathi ingakho esikhathini samanje kungagcekanga kunabantu abaningi abazothi bona ama-self-thwasa kanjani uyoshayela ubani igobongo kuwena ujump istage sokuthi idlozi lakho liceda ukuvuthwa kuwe bese selakuthuma ukuthi hamba uye ngaphandle uyothola umuntu ozoba imentor yakho ozoba ugobela empilweni yakho akuguide kwezinye izinto ongeke uzazi. So kwaba ileso sikhathi leso ukuthi abantu baqala bangijaja bathi ngithanda ifashion izini lezi zinto engizenzayo and nami ngajajeka at the same time ngisaqala ukungena ephehlweni ukuthi vele kusho ukuthi mhlambe ngumuntu othanda izinto kepha yabuya yakhona lento le because uma umuntu onabantu abadala onedlozi umuntu othi kuba khona ama voices akhuluma nawe and mawusaid azokududuza ukuthi awungawarisheki mani kuzoba so or mawuhlezi like ngihlezi ngisho futhi mina ukuthi idlozi lami lithanda indaba thola mangihlezi nje ngokubukela ubhuqolane so kuzofika indaba uthi yo phela kuso ngisho ukuthi nginalo idlozi lokuthi ngishaye umhlahlo kodwa angilisebenzisi. Yebo baqala bangijaja kepha kwaba khona bayamukela because I remember masengikhalela kufa kwami sengiyothwasa baningi abantu ebaphuma emsebenzini ebengisebenza kuyo ngayisho ikhampani okay kuleyo company ngisebenza kuyo abanye badonate ukuthi kube khona izinto engashodelwa ngazo abanye baze bafika boda ngobabo bazoyibonela abanye bazojabula kanye nami but angizange abanama challenges kanja amaningi kanjalo baphinde ba-accepta nama bosses wami ukuthi ngumuntu oso shothi kumele ngiqhube izinto zami mhlazane ngicedile ngizobuya esimini. So akuzange kwaba i-challenge kakhulu kwaba ilawo ma-challenge ukuthi umuntu angakufuni isidalwa angazi ukuthi akakufuni for in uzofuna ukupenda abanye abantu bese labo bantu bazobuya bazothi hey iba careful ngomuntu oso thola nedlozi sekudala la ngibonisa ukuthi la draw up i-line. Kubudlelwane be-relationship khona mhlambe laba kanjani alizange lingenelele? Ku-relationship yami akuzange kwangenelela kakhulu ngaphezu kwalokho ngibona ngathi laba strong kakhulu uthando because ngihlezi ngisho ukuthi umuntu uma uphiwa abantu abadala yena uphiwe yena. I remember ipartner yami ngahlangana naye a year before ngizocala ama-process wami wonke singingathi ukuthwasa ama-process wami wonke because unyaka olandelayo kula ngaqala khona isithunywa wahlala wabakhona empilweni yami to the point ukuthi waze wangisupporta financially ukuthi ngicede lelo hambo lelo akhona empilweni yami ngingakatholi into ebashiyo manje ukuthi kuya-find out angazi ku-found out-ani ngathi mangicedile ngabuyela saphila futhi wabona ukuthi sangihlupha lento ayikakapholi kahle ngabuyela nakwelinye iphehlo bekahleze khona lapha baziye ngangithwase nabo bekumuntu esekungathi angazi uzokoba everyday ukuthi ngiyahlukumezeka yini kepha bekumuntu obekhona wahlonipha nezinto zami zabantu abadala ngiyacabanga yinto eyenza ukuthi idlozi lami liphindele imthande kakhulu ukuthi lihloniphile imiyalo nanemithetho yempande ngoba phela Sontshikazi akuvamisile ukuthi isikhathi esiningi abantu esengeke ngaba-interview la bancane futhi nje ngokuqala kahle if I'm not mistaken othi ubaba wasendlini okusibali okuyena wawunaye eqaleni ungakalithatha lolu hambo namanje still kusewuyena namanje kusho ukuthi umuntu wedlozi loyo.
ngingasho ukuthi umuntu edlozi because if bengasi umuntu odlozi bengingeke abekezele ukuhamba kwami for first 6 months abe khona ngiphinde ngiyohamba futhi for aboma 8-9 months aphinde futhi ngibuyele kulelo khaya elisafudumele leyo and nakhona umuntu engingasho ukuthi umuntu wabantu abadala because I remember kumove out ekhaya nganganamuntu bengingasi ukuthi maybe ngiyaphapha ngifuna ukuhlala namadoda or in bengingadate by that time but wafika ngesikhathi sokuthi sekumele ngicala uhambo lwami and kwaba umuntu ongigcugcuzelayo na financial nje ngingasho ukuthi okuningi uyo wangenzela ukuthi ngize ngithwase because ekhaya basho ukuthi siyavuma ukuthi umuntu oso samkela kepha ngenxa yamasent bengazi ukuthi ekhaya ngamasent bengeke baze khona ukungifikisa la bekumele ngifike khona because khumbulani kuyadura ukuthwasa kepha waba khona financial physical emotional so ngisho ukuthi umuntu olethwa abantu abadala hey cha siyabonga kusibala kakhulu ukuthi akwazi ukuthi akumele bafowethu siyaqoqumezela lokho emakhaya kuphina kuphi ukuthi umuntu ungamjaji isikhathi esiningi abantu banokujaji umuntu ungamlahleli ukuthi ungamlahleli inkinga zakhe alikho isoko elingenasici akekho umuntu ongenazi inkinga zakhe angathi umuntu mase esevukwa into ayivele ikhona ekuzaleni kwakhe mawusuthi wena uyamlahla ufuna abangcono buka namhlanje usontshikazi usebenza ngabantu wazi umhlaba wonke abantu uyabaphilisa baphila ngaphasi kwakho manje uyabona so ubudlelwane bakho mhlambe ke nogobela wakho sebunjani say the same as uqala usathwasa noma ususebenza ngabantu kusafana akukho mehluko angeke ngithi kusafana sekubuhle kakhulu bube hambe baba imbewu ehambe yakhipha isitshalo esihle kakhulu ngalendlela ukuthi baze bakungibiza ngentandokazi empandeni ugobela wami akusumuntu obenomona and futhi wesiphathi bengingasho ukuthi i-competition because sihlala endaweni eyi-1 sonke sisendaweni eyi-1 kepha lokho azange akuthatha ukuthi lo i-competition kumele ngimcindezele makukhona okuhle makumele kube khona ukuthi siphakamise umsebenzi yangibiza nkanyamba phela so nanokuthi ize yakhula to ukuthi siyakhona nokuthi sithola ama-advice kuyo ukuthi manifuna umuntu so angithi akhona nama-trick vele akhona ephehlweni ukuthi kumele uyenze ukuthi into zakho nazo zihambe zikhanye akazange angivalela ngaphandle so ngisho ukuthi bukhule kakhulu ube umuntu engathatha ithemba lami lobunyanga ngalibeka kuye ngabona ukuthi angilahlekile mangisezandleni zakhe nanokuthi umuntu okhonayo kumamela ngiyacabanga ukuthi akazange asebenzise ukuthi yena wathwasa 2026 angazi nini kudala lapho wathatha khona mina ngomuntu wamanje ke kusho ukuthi sekanamandla over mina cha ubuyile naye wasitshena ukuthi iphondo lobunyanga aligcwali njengokuthi makukhona ukusifikela like okungifikelele ukuthi maybe makubethelwa manje akuhlanganisa u3 no4 umtshela uthi baba so uzokuthenga lokho maqeda athi asenzeni sibone ngale ndlela yakho so umuntu ongazange angicindezele kakhulu ebunyangeni wasithatha wasenza imbumba namanje khona abasela akabathwasisa still namanje yes basesekhona namanje abasela abathwasisayo do bangasalingani nathi thina masithwasa besi 28 besilapho kubo 28 kepha usaqhubeka namanje usathwasisa abantu abaningi basabiza ngaphansi kwegama lakhe obviously isikole esi1 angeke sikhipha ama results afanayo noba nalokuphathisa lokho asiphathiswanga into eyi1 efanayo nanokuthi umuntu mayongena ephehlweni uyimisele ngani because kunalento eyenzakalayo ukuthi abantu bafike ephehlweni banikezwe imithetho bayiphule lemithetho bese babona ngathi ugobela uyislima akayiboni leyo nto le bathi angiphunyukile ngithathile ngiqedile shuthi amanga lento le aphuma umuntu khani udlozisela imshangezo waze lincane ukuthi wena ephehlweni wajoin u1 no2 no3 awuyenzanga sebaqala bayaphanisheka so ngibonga inkosi ukuthi angizange ngafika kulesi sigama sokuthi ngiphambuke emthethweni yedlozi nebandi so manje ngesikhathi idlozi lakho lisakufikela laphana uthi into ukuthi wawuzu umophe usula amanzi engekho bekubuza bethi hayibo mambatha wenzani uthi usula amanzi kodwa awekho ngakho njalo ukuphambanelwa ingqondo ngenxa ukuthi lento yayisifikile mhlambe ngifuna ukubuza ukuthi yipi indlela okwazi oyisebenzisa ukuthi ukwazi ukuthi uminimize leso simo noma usidambise nje kancane ngoba ngiyengizwa abanye kuthiwe ukuthi mafikela edlozi bamfaka isinemfe enyaweni abanye bambhemisa sona nje ziningi izinto kodwa wena ngesingawe yipi indlela yakho oyenza ndaba ezithe ukulawula idlozi maselifikile yazi bangakutshela ukuthi bengayenzi nix because khumbula ekhaya akekho umuntu kulama generation la aphilayo oyaziyo lento
bekungabantu okuthiwa kuyaphilwa nje kusemhlabeni. So beyibanzima leyo nto because bengakhona nokusherela umuntu ngapha khumbula ngiphumile ngisemcashweni ngiwani khala amabhodo alibo ibhodo malinamanzi ngaphansi ngihamba ngisula ibhodo ngisula phansi ngiyalala ebusuku ngibona abantu engathi babhandishwe ngamabhandishi yabo yo abacabanganga nje ukuthi bekusesibhedlela mhlambe kuthiwa hayi ukhula ngekhanda lomuntu. One thing ngami ngisecretive kakhulu. Into engayicolela ukuthi ngilimaze iziqede ndanokuthi ngikhulume because bengibona ngathi kwamina ayingenzeli isense mangizofika ngitshela ukuthi hey kunabantu engibabonayo lapha ya kunokuyenzakala so nginokuhamba ngivuke. I remember khona elinye iphupho engike ngaliphupha ngisekhaya ngilele ngiphupha eshangazi ngingakhona ukulichaza because yazi into ebuhlungu ngani ngama social media ngizolichaza lephupho ne uthola umuntu ubenalo iphupho elikanjalo kepha litha yothwasa yena uzobona ngathi uthe umkhulu kanyambamba othwasa kanti mina ngizela ngama example amaphupho ukuthi ngike ngaphupha ukuthi ngakhe ngaphupha ngivakashele phansi kwamanzi ithi ngisho kanjalo ukuvakasheleni phansi kwamanzi wami ngiyacabanga ukuthi ngathi bekuthathe kumoya lapha because I remember mama wangivusa isikhathi eside to the point ukuthi mangivula amehlo so bese kaphenika ukuthi like kunini ngikuvusa awuvuki and mina bengimuzwa njengomuntu othi makabhiza ngimemeza ngathi ngijobela kakhulu deep part kwamanzi makabhiza ngibiza because ivoice yakhe bengiyizwa but ukuthi ngiresponde ngivuka immediately ngikhona ukuya phezulu kwamanzi ngifloat kula ngavuka khona ukuthi okay bese into engithinke ngibe nayo ibe inkinga kakhulu ebebayazi ekhaya ukuthi mangilele bengikhuluma ngalala nje kuvuka ekuseni kuthiwa bengicoca indaba kepha ukuthi umuntu ayichaze into bengikhuluma ngeke azayichaza thoja akusinto ke kubingachazeka okanye mhlambe naye iyaphuma engqondweni yakhe because akusi message beyilethwe kuye. Hey lahlumeza kakhulu lo hambo kodwa mkhulu yazi ngendlela olichaza ngakhona akuzange kube lula kahle kahle kwabalula kakhulu kodwa wena impawu zazikhona nezincane ukubona ukuthi hey mhlambe idlozi noma nawe awudidekile ungazi ukuthi kwenzakalani. Like ngibonga ukuthi angizange ngaba umntwana ophaphayo and umntwana wama social media kakhulu and futhi by that time social media bengakabi exposed kangaka into enzobungoma nani. I think if ube kuleso sikhathi leso ngabe ngathwasa kudala ngingakayekela ngidlozi lami seliqale likhule kimi because bengizibona ngiphupha amabhayi ngiphuphe ngiseyintabeni siwasha amabhayi sawaneka wonke lento le kepha bengingacabanga ukuthi hayi idlozi bengisho ukuthi hayi mhlambe angazi lo moya ungenile because khumbula nami asikazisa kumakhosi ekhaya sayothi thokozani sikhulekile in so kwaba into ehlalayo phakathi kimi ihlale kanjalo ngibhizi ngithi ngagcine sengiqala ngiqoqa ngaba khona umunye umngane wami so othwasile bathi ukhozi igama lakhe ngamcocela wathi because makusokusho ukuthi kumele ungene ephehlweni idlozi la ngilahla idlozi lizokulahla la ngilahla la kwaba khona umunye uguy so before ngizometha uguy lomunye okay yes lo kwaba umuntu amvele ngihamba naye lo hambo obekathwasile la ngihlanganisa naye saba abantu engathi siyahlala siyaxoxa ngathi bekayibona lento kepha yena makayibona bese kazibonela umuntu oyigirlfriend hayi saphusha lento esiphusha idlozi la ngichelisa kuye vele kwaba umuntu engithi angisamthanda angasangivakasheli nani usenesidina nje yeah obviously wangidina and ngicanga sange sadate isikhathi eside maybe 3-4 months waba nesidina empilweni yami kwaba umuntu ongathi uzoba abusive phezulu kwempilo yami kanti nami nginolaka lamshembe ngescrewdriver sami sahlukana njengoba ngizoyihlalela unyaka wonke ngizothola lo muntu engithandana naye so impawu beziziningi nakuya ngibonisa ngisitshela ukuthi mhlambe ufuna ngibe isem WhatsApp group ngalento ayiyo ngai understand kangcono until ngizohamba ngelinye ilanga ngizoyohlola manje ngiyohlola ngifika lapho before ngizohlola ngakuphupha lapho kumele ngiyohlola khona ngafike ngaphupha nakhona mangiphupha mina ngiphupha ingozi ezoyenzakala lapho mangifika hayi ngifika ngiyahlola bese ngiyachaza iphupho lami sathi ngiphupha igazi so umntana khona hayi kwahamba vele ngaphizi ngajwayela lapho ke ukuthi sengikhuphula khona isithunywa because khumbula into zamanje safana nakudala akusasi ukuthi kumele ube umuntu ozohamba yohayiza emzini abantu ngo3 ekseni yo bese bathi hayi kumele ungene ephehlweni no ayisayenza kanjalo ukuthi isikhathi njengoba sikhuluma so uva umuntu athi angibona athi umoya walosisi ngiyawuthanda uphansi uxhumane nanedlozi lakhona bese kusasa ugcine soyangiphupha bese kube ngathi mina kunemithe engifakile yokudonsa kanti
cha umoya wakho umoya wami noyedlozi lakho uxhumanine wathandana bese kwaba yilonto kanjalo kwesisikhathi uthi uma ungena phehlweni uzohlola enhlolweni kumakhosi ufeel comfortable baningi abantu ngisho nomkhulu uNdlondlo size sibacoshe sithi hayi sekuright seningahamba manje umuntu akasafuna ukuhamba esigodlweni sekahlezi ukhululekile abakazi bathi hayi ngathi ngingalala la uyabona ukuthi umoya kanjalo uyindlela impawu ezinye kumele uyibheka isekho lento yakudala le. Okay, Yes. so usathita lapho mkhulu endabeni zakudala nezamanje. Yebo. Ikakhulukazi ngifuna ukubheka ukuthi nina njengabalaphi bendabuko bamanje ikakhulukazi ngoba nibahle kanje nasontshikazi ngoba nje nilapha kodwa nibahle. Yebo. Khona abantu abalaphi asebebadala bemkathi ubomvu la abano 15 years abano 20 years. Mhlawumbe ukusebenzisana kwenu nabo abaphethe lempande yakudala noma ngisho impande yakudala abathwaza kudala 20 years ago. Ubudlelwano benu bunjani nibambisene noma khona izimpi ezikhona lapho? Mina ngingasho ukuthi buhle bubi ubudlelwane bethu nabantu ebathwasa kudala bangithi bethu ngisho thina nabo 7 kuya le phansi kweminyaka ngokuthi kunokugcekana kakhulu la ebunyangeni. Kunokugcekana to the point ukuthi uzuyicelela ukuthi ngabe kuthiwa buyalahlwa lobunyanga ngabe uyabulahla kepha ngeke uzulahle into ophiwe yona ngalendlela eyisimanga yokuthi unokubona kuma social media mawungena kulabantu abakudala bathwasa sibenzisa ukuthi bakhe abantwana bazobe bakhuluma izinto eziningi ezisnacks ukuthi why umuntu ana ngakhi months ngakhi yeza aphumile ephehleni uzongena kuma social media uzofundisa abantu ngezinto umuntu makazokhuluma zonke lezi zinto zokugceka nokuthi sekayazi kanjani imithi kanti imithi uyifundiswa ugobela kuphela yini na awufundiswa namathonga wakho amadlozi wakho ukuthi mawulele okanye mawusendumbeni yakho kuthiwa hlanganisa 1 no 2 no 3 sineyinduku eziningi emkhulu endumbeni zethu induku esingakaze safundiswa abogobela bethu kepha kwafika idlozi la sihlanganisa umlomo omnandi uhlanganise nomnandi novosho ukuthi kuphuma 1 no 2 no 3 bese uzonipha abantu akusiyo izinto ekumele uyofundiswa ugobela kepha ngifila ngathi bagceke kakhulu laba abakudala bagceke kakhulu abantu abasanda kuphuma ephehlweni sekungathi abazi mix and nalento kulapha umuntu angithi kusuke kusho bona futhi ukuthi umuntu ulapha ngesimo sendlela idlozi lakhe limuphe ngayo. Manje umuntu makaphiwe ukuthi kumele alaphe ekusasa avuka namathwasa aphuma ephehlweni kusho ukuthi umuntu onjalo forward uyaphapha yini okanye sekugcekwa kakhulu ledlozi elingenile njengoba ngishilo ukuthi ngigojana likaMkhulu uNkanyamba kepha kusasa mase kukhulunywa izinto ngami phela mina ngisekho esimeni sami sengigojana ukuthi igojana kusho ukuthi ngisithunywa saledlozi elingenile mase kuqala kugcekwa lezo zinto ngesimo sikamoya kusho ukuthi sekugcekwa ledlozi kusho ukuthi kuthiwa ledlozi alazi lutho kula kuhamba kufika khona imibuzo engathi ngihambe ngiyibuza abantu ukuthi kanti kahle yini idlozi yini lento esiphethe esithwaselayo noba bazokuphendula kuba ngathi bayiphendula bayiphikisa umuntu uzokutshela ukuthi ikhehla elidala lekudala liphile lazi izinto elikungenile so manje mase livuka lekhehla likhuluma izinto yingani nibhizi bagceka ukuthi umuntu othwase manje in and ekugcineni impande yi1 mangithi impande ngisho imithi yokulapha sekuya ngabe ukuthi uyithaka kanjani or ikhona imithi yakudala nemithi yamanje yini so into ehamba icindezele kakhulu abantu kulokho ukuthi akubi khona ukusebenzisana ngenxa yokuthi kuyanyatswana nanokuthi thina esithwasa manje si exposed to izinto eziningi ngikhona ukungena ku social media ngithola ama client yena uzosho ukuthi lento le yamanga kumele kufike iclient nga1 if amanga why lawo ma client mase wafikile ngwatholile ku social media aphila. So I think into eyenza ukuthi kungabi khona ukuvana kahle phakathi kwabantu abadala nabamanje ukuthi abafuna ukunderstand nokuaccept ukuthi ikhathi sezashintsha uva umuntu athi imithi enjani ingena kuma plastic like I mean ngigcoke kahle so ngifakela umuntu kuphepha umuthi ngizomfakela ku plastic elikahle sealed elinestamp sami because ngiphila esikhathini sanini samanje and ukukhuluma ngaleyo ndaba le I remember ngilanga ngigibela itaxi beku February I think kunomoya oyisivunguvungu yes makunomoya oyisivunguvungu wathi umama hey yazini lo moya umoya kumele ngabe bakhona boma August so wathi omunye ubaba inkathi sezatshintsha kuze kuchintshwa ngezinto ezomhlaba
So why thina singabantu singafuni ukuyivuma into ukuthi izinto ziyatshintsha kube nezinto zomhlaba ziyatshintsha. Yes, To be honest, weather now uyayibona ukuthi ayisafani nakuqala. Kuqala uma kuyisummer bekuba yisummer. Manje kungaba yisummer winter nani ngesikhathi esiyi-1. Kusho khona ukuthi izinto nemvelaphi sehamba iyahluka somewhere. So maso umuntu ongafuni ukubona abanye abantu bathuthuka bese uhamba uyabuza kubo usazoba nemibuzo eminingi amagama amaningi azohamba agceka abanye abantu. Bese ngiphinde ngibuyele kule abantwana nabo laba abasanda ukuphuma bayaba forward. Yep. Baba forward kakhulu ngalendlela leyo ukuthi kunezinto vele ezingafiki zibe isigaba sokuthi ungazi uyikhulume kuma social media nabo bayikhuluma. I think iyo lento ambi bacindezela njengokuthi ukuthwasisa nani thina mina nje idlozi lami mangihlala nalo phansi ngilibuza imibuzo ngezinto zokuthwasisa ngihamba ngifikelwa impendulo ethi awuthwasisa usasemusha noba izokuvalela awuthwalisi ukuthwala yes isithwala awuthwalisi usasemusha kule ndlela yohambo noba izokuvalela into zakho ezedlozi eziningi. Okay. Awuyisebenzisi imithi ephakeme kangaka mawusaphuma ephehlweni. Kepha abamanje ubona na kuma TikTok bapostile amagono bapostile abo in mara umuntu una 2 months aphumile. So I think into enginayo kumele ihambe ifundiswe ukuthi sizofunda nathi simamele ukuthi umntwana mkhuze umtshela ukuthi njengoba uphuma ephehlweni linda idlozi lakho ubona ipurpose yokuthi uze uthwase bekuyini uthwasela ukuphilisa ekhaya uthwasela ukulapha abantwana abancane okanye uthwasela ukulapha ini. So abantu banokungahloniphi idlozi ngalendlela ukuthi bagijimela izinto abangakaboniswa zona and bazokenzela lento kepha ngeke izibe namandla ngenxa yokuthi bayibone kuma social media. Iphinde ibuye lento leyo ukuthi umuntu uboniswa imithi idlozi lakhe yona hamba uyiposta kuma social media alithi idlozi lakho phola ngalo muthi bese uyaphilisa ngawo bese uyethola ukuphila nawe. Khumbula ukuphila kwamanje akusasi inkomo nani yini imali ukuthi umuntu akafika akukhanyisele endumbeni yakho bese uyamnikeza lokho kumele umnikeze khona because iyalimaza kakhulu lento leyo ukuthi imithi seyibhaliwe kuma social media nani abantu bezakithi akutshela ukuthi hayi gogo mina ngicabanga ukuthi nginesinyama because khona umuthi engawubona ngihamba ngayo uthenga awukahloli wabona ukuthi idlozi lakho liyawuvumela leyo muthi okami isimo ophila naso because abantu unesichitho bathi unesimnyama nodliso unesimnyama uneyipoki unesimnyama wena hamba ufuna umuthi ulapha yipi kulezi zoyi3 ekhona yeah okanye uthunyelwe hayi echazi yakhala la manje ngokusebenza nangokuza kuhambo lakho mkhulu wagcina umuntu mhlawumbe osunayo indumba noma mhlawumbe isigodlo la usebenzela khona. Ngasebenza ngathi mangiceda ukusebenza ngathwasa ngaceda sekumele ngigoduke yebo umsebenzi waphela. Hayibo mawuphela umsebenzi ngabuyela ehlanu ngayo phahla ngiphahlisa ukubuza ukuthi mase kanje ngenza njani. Yeah. Kwaba to the push ukuthi kwava mnyama ngathi ukuthi mhlambe nalento engithwasila yikho ngabe ngaziyekela ngayiphila impilo yami ngayagobela ngacela ukuthi ngicela ngiphahlise angicelise ukuthi ngihambe ngekhaya ngibize lento esibiza manje ngokuthi ukuguqa ukuthi ngiyaphahlisa ukuthi ngihambe ngiyohlanganisa imali ngizothi mase ngihlanganisile ngibuye ngaguqa ukuguqa kwami kwaba into nje yesikhashanyana. Ngaqala ngaba umuntu esefocus kakhulu ekuphahleni ukuhamba ihlani nani ngokutshela ukuthi ngahlanganisa imali yokugoduka inkomo kagobela zonke lezo zinto within 4 months. Nakhona ngitsheniwe I remember umkhulu Dlondlo athi October uyagoduka kwathi ngimshaye because ngilahlekele umsebenzi number 1. Number 2 angazi ngiyothi mama kubani ngiyothi baba kubani sengimdala and you can't ukuthi move out ekini uphinde ubuyele khona angisungule umuntu loyo umuntu othanda i-challenge ukuthi you know what forward I do. Yeah.
Ngaphahla yazi kwahlangana imali yokuthi ngikhona ukugoduka ngabuyela kugobela ngathi baba sengihlanganisile so kwayenza umsebenzi owaba muhle kungathi boyenza umuntu onemali othwasi obesebenzayo kepha ngamandla wedlozi nanomuntu engithandana naye nabasekhaya kwaphumelela lokho ukuthi ngiyenze mangicedile till today nje ngiphila njengomuntu osebenzayo and sengize ngibona ngathi ukusebenza kwami benga-afford izinto eziningi njengoba sengingasasebenzi. Ngoba lento wayinikwa yidlozi yapha. Ngayinikwa yidlozi and enye into engifila ngathi ngithathe ngibeka la engikhona khona namhlanje ukubekezela nokuhlonipha izidlozi nokuyitshena idlozi makukhona into engingayifuni. Khona into ekhe yashiwa umkhulu uDlodlo ngibukela ishow yakhe athi abanye abantu bayalisaba idlozi bathi hey kwalayita kwacima idlozi lathethisa mina ke ngangilithethisa futhi njengoba ngisephehlweni uthola ukugobela uthi ufuna imali kuyathwasa anginayo le mali leyo bengihamba ngivule odrop bengithuka ke ngenza into engingathi abantu abayenze ngilithuke bangitshela ukuthi lizongiphanisha idlozi ngihambe ngemsebenzini mangibuya nale mali efuna ugobela ukuthi ngithole kanjani nama ngazi so into engifuna ukuyisho ukuthi idlozi uyalichazela ukuthi nawe ufunani ayikho likhethile ukuthi ube igojana lalo so alingakuthathela impilo yakho bese sekuphila impilo yalo ingakho manje ubona abantu hayi mina idlozi lami alifuna iperfume hayibo likutheni mali kutshena ukuthi alifuna iperfume hayi mina idlozi lami alithanda iqathula isikhathi eside ngathi ngihamba litheni mali kutshena noba wena uyigojana and uma uyigojana kusho ukuthi idlozi alihlali lihlezi kudiqi kuwe liyafika likubonise bese likuyekela ukuthi uphile nawe njengomuntu ophilayo noba ngabe bekuthiwa idlozi into ehlezi diqi kuwe ayisuka ayithini bekungaba uhlazi ukuthi wena soyalala ngapha idlozi likhona so abantu kumele nalokho bakwazi mkhulu selapho nje kugojane yini igojana kahle Thokoza mkhulu igojane umuntu owathwalisa ikhwama umuntu okhethiwe ukuthi idlozi lizophila ngaphezulu kwalo uyisithunywa kahle sedlozi igojane isithunywa sedlozi ekuumuntu ophilayo enyameni ingakho esikhatheni esiningi ngathanda ukuthi ngithi ngumkhulu uNkanyamba ayibo ngigojane mina nguthabisile wakambathi sibongo kepha ngigojane likamkhulu uNkanyamba ngumuntu ophathisiwe umsebenzi ukuthi angizophila and lento leyo mkhulu ngathi ngelanga ngangenwa deep kuyo lento leyo ukuthi abantu abakuhlukanise lokho abanye bafuna ukuyithatha kanjalo nanendlela ukuthi sebafuna manje ukubhulisha abantu mina ngikhehla mina mara umuntu wesifazane uyambo ngumkhulu mina like uyigojane usithunywa wena usemhlabeni uzosebenzela ledlozi leli njengoba usebenzela uphiwe igama lokuthi uyigojane yebo ngumkhulu uNkanyamba ngisalukwazi esangenwa ikhehla ekuyimgojane lalo so in short igojane umuntu ophathisiwe wathunywa usazophila emhlabeni kodwa ke yazi mkhulu ngiyafisa ukuthi siyinwebele ekutheni manje wenzani ubhizi ngani kuhamba kanjani kodwa ngifuna ukuthi ngoba thina sisazohlangana okwesibili la besifuna ukwazi ukuthi uhambo lakho lube njani yini oyibonile ewumehluko nobuhle nobubi noyifundile endleleni yakho kuze beqonde ukuthi kahle umkhulu ubani bese singena nasendleleni yokusebenza ke manje ukuthi usebenza ngaziphi indlela usebenza ngani ubaphilisa kanjani abantu kodwa ke nje ngoba ungizwa ngithinta ukuthi unayo indumba ngifuna ukubuza futhi ukuthi namathwasa unawo uyathwasisa emva lapho sokuthi masibuya ku2 ilapho sesiqhubeka khona nomsebenzi wakho omuhle owenzayo angazi noma ngibeka kabi noma mhlawumbe ngiyakuzwa mina Thokoza Khehla nginayo indumba ngiyasebenza endumbeni yami abantu abaningi they know ukuthi ngilapha izifo ezithi zibe ziningi kepha ngisingumuntu owazi yonke into laphayo so that's why kunabafowethu nogobela wami engisebenzisana naye kepha kakhulu ngisebenzisana nobafo wami kumkhulu uNdlodlo ukuthi engingakwazi yena uyakwazi kepha ngilapha kakhulu phezukwezifo ezihlangane nabantu besilisa kungaba ukuthi induku yakhe ayivuke ekamereni kanti kunenye into ekhona ukuyenza example I think ngikhulumile lento leyo ukuthi umuntu nomuntu makunesifo thizeni afuna ukusebenzisa imithi kuke kube kuhle kakhulu ukuthi ahlole kwesisikhathi
because kube khona into engihambe ngayithola ukuthi kwesisikhathi kuba imbangelo ukuthi abantu besilisa induku yabo ingasebenzi kahle ukuthi basuke baba nenkinga yama-piles, especially aba-drive ama-truck kakhulu, udonseka from a-spinal, so kumele alatshwe khona athole izinto zokuklina ukuze ukuthi induku isebenze. Bese wena uyafika ngokuthi uyazi ukuthi umuntu makathi induku ayisebenzi kumele umnikeze umuthi othize ukuthi azikline, kanti cha, ayikho inkinga phambili kuma-piles nakuphi kuphi. Ngiphinde ngisebenze kakhulu ngabantu bama-truck mkhulu, noba into engihambe ngayibona ukuthi la ma-truck ngiyaloyana, especially la ma-truck ukuthi uyayidrayiva 2 weeks idrive omunye umuntu, bayathelana ney'ngozi. Uma ngithi kuthela ngey'ngozi, umuntu abhizi aba ney'ngozi azazondo abelungu nani nani. Ngiyabaqinisa abantu bama-truck, abantu abahamba ama-long distance ngiyabapha nezinto zokuthi bahambe bayikline bayihlambulule, nanokuthi bayifase iy'ngozi zabo ukuthi kungabi khona iy'ngozi eziba khona esitradini. Noba kunabantu abathakathayo la futhi manisebenza nonke, wena ungathi uyathanda bangakuthumela ngengozi or bakuthumele ngesilwane ukuthi ahambe endleleni kube khona izinto ezikanjalo. So ngiyabaqinisa abantu kanjalo, ngiyabafaka futhi amabhande ukuthi babe namabhande okuvikeleka nokuthi babe nesithunzi. Ngiphinde ngisebenze-ke nakubantu bama-relationship, thola umuntu endlini uhlutshwa indoda yakhe okanye indoda ihlutshwa umfazi wayo ukuthi makangekho ulala nabanye abantu, kepha ngimlokhi umuntu ukuthi like makalele nomunye umuntu balokhane no, kodwa ngenza ukuthi endlini wena wakho umsebenzi ube ngconywana ukudlula lo munye umuntu, uthola iy'gcabo zey'bambelelo. Kepha nakhona ibuyele ekutheni ngiyahlola kuqala because kwesi sikhathi ungathola mina nawe sishadile, kepha uNdlondlo ufuna ukukhipha mina emshadweni. Yep. Kanjani bese zekimi lento le? I think izoba itopic elinye ilanga ukuthi imithi uyisebenzisa kanjani endumbeni yakho and yiphi imithi esebenzayo endumbeni. So ngiyalapha lokho, ngiyalapha abantu aba-pregnant bafuna ukufasa iy'ngane ukuthi zingachumi, ngiyayenza amabhavu, ngiyayisa abantu emanzini ngibaqinise, ngibahlambulelele namadlozi wabo. So kuningi engihamba ngokusebenza phezu kwesimo sokuphila. Amen. Lapha ekulapheni kwakho vele sengizwile mkhulu, khona namhlanje isimo osikhumbulayo sodwa noma imbili, kodwa ke sibe sisodwa sibone silahlele phambili owakwalapha khona umuntu ukuthiwa impela kwasebonakele ongangenzela nga-example noma mhlawumbe ubungakaqondani nabantu nokulapha umuntu bese kumoshakele. yebo. Isimo sokuqala engikhe ngasilapha, I remember kufika le couple, umuntu nje onamabhizinisi wakhe ophilayo kahle, efika nomfazi wakhe ngenxa yey'nyembezi zokuthi sekakhathele, uyaphila kepha imali akayiboni ukuthi uyenzani, ungene kangaka etshwaleni, sekumuntu ohlezi ephuzile akasabi nesikhathi somndeni wakhe nani. Ngaba umuntu ukuthi sizama ukumnikeza iy'khambi zokuthi athole ama-treatment ukuthi agcina yekile utshwala. Babuya bazongibonisa sekubuye namakhampani, lapho bese kulahleka namakhampani ngenxa yani yotshwala. So kwaba khona izinto esiy'hlanganisayo ukuthi aphuze anathe kuze kuzohamba ukuthi afocuse, because esikhathini esiningi ubaba uyinhloko yomndeni, mase kulahleke yena kulahleka lonke ikhaya. Ziningi izinto bese zimlahlekela, babuya bazobonga bangibonisa. Omunye wangangilalisa complain ukuthi umuntu wakhe warawara uyamlahla sekamjikele, kanti bese bamjikisile yena, like bebamlahlekisile ukuthi like makabe umuntu wakhe mambona bona isichitho nani ngamlungisela. Kuningi yazi baningi abantu abafikayo mkhulu. Yeah. Omunye afika azokutshena ukuthi hey emsebenzini kuso ngifaka izimo zokuthi ngizonda belungu, ngimnikeza izinto shy back to the sender, abuya ajabulile ukuthi amkhulu sekuyalunga. Omunye abuya azosho ukuthi hey laba bebahlangane ngami manje sebazenza abangani bami. Yeah. Bese isikhona nezinye ezenzakalile. Yeah, iziningi manje, ezinye zobumnyama ezinye zokukhanya, kepha ngumuntu osebenzayo ngobumnyama, kepha ngiyabusukumisa makufanelekile. Yeah. Yebo. Sizongena kubo impela nabumnyama ngoba zithu izinto kumele ukuthi masibuya sithi kuyithinta Yebo. zibalekile. Angifuni ukuthi kube nezinto esingesikhulume ngazo, kodwa nje okwamanje mhlawumbe ke ake sibukele ukuthi ukusepart 1 lo, bese sithi mhlawumbe part 2 futhi sizoletha uzolandelana kanje eduze. Mhlawumbe mkhulu ngokuxhumana nangendlela yokusebenza kwakho, umbukele ngakuthola kuziphi inkundla mhlawumbe zokuxhumana or mhlawumbe i-phone number sikwazi ukuthi bekulandele. Okay, kokuqala ngicela ukukusho ngiphinde ngokupromote ukuthi ngumuntu
ewaphiwa isiphiwo sokuthi uyosiza kakhulu ekuhambeni. Ngokusho kwami kanjalo abantu abaningi kuma social media banokubona ngiposta ama-post ukuthi nge-Cape Town ngiyakuphi so ama house call wasedeni ngiyawa-attenda njengamanje ngizobe ngise Cape Town nge-12 May till further notice le kubomfulane indawo ezikanjalo Khayelisha ngiyobe ngisondelane nazo ngiyobe ngilapha khona abantu bese ngokutholakala kwami ngiyatholakala ku TikTok kakhulu ngomkhulu uNkanyamba 1 sisazokhe siyikhulume legama ukuthi ngize ngifike kumkhulu uNkanyamba Kai1 ngifike kanjani kepha ngomkhulu uNkanyamba 1 ku TikTok uyakhona ukuthola information yami khona na ku YouTube ngikhona but ngisaphuphuma kancane nakhona ngomkhulu uNkanyamba 1 bese inamba yami engisebenzisayo and guys ngicela inamba manje ithola nisebenzise ngendlela ekahle angeke ngithi ngimdala ngingaka kungabi khona umuntu ongibiza ngomama noba abantu abaningi baphinde bashele lapho but inamba yami is 072 805 1774 kula ngiphinde ngitholakale khona bese ngokuhlala ngiseBinoni eWhiteville bese umuntu ngimnikeza i-address straight mase kaxhumanile nami noba ubuganga kuningi la ngaphandle. Yeah. Hayi Thokoza siyabonga kakhulu umkhulu uNkanyamba siyathembisa futhi ukuthi njoba sicacisile ukuthi umkhulu uNkanyamba ebesazoyiveza noma esezophathwana wakhe wenkulumo akaze ngayo namhlanje kubaba uMbatha kodwa ke siyathembisa ukuthi sizoqhubeka nohlelo lokuthi ku2 ikuphi ke manje la akakhona nangendlela yohambo lakhe lolu lobunyanga akalithathile. uNkulunkulu akubusise kwa mkhulu osukwini la namhlanje nomsebenzi wakho ukuthi uqhubeke kuye phambili. Makhosi ngiyabonga kakhulu Khehla ngibonge nakubalaleli ekhaya. Yeah. Makhosi. Thokoza mkhulu. Mbukelo eKhophoni TV namhlanje ke besiphethe umkhulu uNkanyamba ke naye wasinika futhi ukudla kwendlebe wagadla wazephuka zonke induku waveza umsebenzi wakhe nohambo lakhe kakhulukazi ijeni yakhe ade eyithula namhlanje. Siyathembisa ukuthi ke eKhophoni TV sizombuyisa futhi umkhulu ukuthi akwazi ukuthi azochaza ukuthi iluphi uhambo akalihamba njengamanje ke after ijeni yakhe sesiyazi. Mina ke ngixolane kumfo wambatha ke uShoti uMatinda sinqamsodidla manje banogotshoza igcololo sekuye njalo umthetho yakho udakhela ucathi sengiyaphuma ke ngicela ngingakhohlwa ukusubscribe ucomment ukulike nawe ungasibhalele mbukele ekhaya ukwazi ukuthi usondele ngapho uzokhipha uvo lakho sesibonana ngenye episode elandelayo.